isizathu sokuthi namuhla celebrate Women's Day. Uthi nebafati nebabuthana bathi nangabe siyafa, but enough is enough. Namhlanje bafati lesibacelebrate abo eSouth Africa because balwela inkululeko yaze yabakhona. Nkulunkulu namuhla ekuseni bazalwane ufuna bafaki nafuna basebenzisa babedija endlini yakhe. But the teacher akakhona ukuthi ithole obatiphukile. Teacher endlini yaNkulunkulu tiphukile. Uthi uNkulunkulu bafati balimele. Limala kwabo kwehlukile. Labanye bakrashekile. Labanye banema-cracks. Uthi inkinga yomuntu olimele uthi akasiyingodi kuye kuphela, uyingodi nakulolo munye loseceleni kwakhe. Umuntu olimele uma iklasi ne-crack ungayigcwalisa amanti. Amanti angeke ahlale isikhathi eside atolo aphuma. Ingakho ebandleni esikhathini esiningi uma ungayibuka i-altar call i-attendwa abantu besifazane kakhulu nabo baba. Hayi ngoba badatolo letinkulu. It's because they are broken. Liyafika ilizwi laNkulunkulu lithelwe, but liyaphuma kulama-cracks lalakhona. Ulimala kabuhlungu bazalwane ngoba ngethando ntomhaka ngoba ulimele bazalwane unemabhodlela lana kuye utomhlaba ngawo. Hayi ngoba funa kumhlaba, ulimele kwanaye funeka yaphole. Ungavakala ngathi ngikhuluma ngebantu besifazane kuphela, naye ubabe ngokunjalo. Banye bethu balinyade abantwana bethu, banye bethu sinyade abayeni bethu, banye bethu sinyade imindeni yethu. Bakithi uNkulunkulu ekuseni, arise woman, take your place. Phola, tikolele, awendanga lutho, tikolele. This is the season yabantu besifazane. uNkulunkulu ufuna basebenzisa ngendlela emangalisayo, but akabatholi because balimele.
Nakini babi ngokunjalo. Usebenza abiyakwenza imali. But khona. Cela ndiqolele wena. Ndiqolele wena. Ngoba lokunye akwenanga wena, it's beyond your control. Ndiqolele wena ubukhona. So bese uyaqola. Hallelujah. Bazalwane asibaxolele indaba silimathile. Angabeqhubuzana lokulimathile la ebandleni. Xolele. Akakulimatanga ngokufuna ukulimata. It's because of la mabodlela. Into la electric. Inelimata. Phakathi. Nabasebenzisa endlini yakhe akakhoni bathola ubaba imeli nakasibamba ngalakhe aphushuka nakasibamba ngalakhe aphushuka ekseni sibona utiqolele na. Hallelujah. Lokunye akwendele ngoba kwakumele kwendeke. It is your journey. Bendlula lapho khona uNkulunkulu bekafuna ukufundisa kwami. Baba siyabonga uNkulunkulu ongcwele kuseni. Amekele Nkosi Jesu Kristu. Siyalazi Nkosi ibandla lakho. Ngoba umsipha wakho. Ukubetha ukuhlala. Inhliziyo zethu kuwe Nkosi. Inhliziyo lakho inhliziyo yimbi. Ukukhohlisa abantu abayazi na. Zethu Nkosi yazilunganga phambi kwakho. Wena Nkosi ukwazi ukusifundisa. Wena Nkosi ukwazi ukusifundisa amanqeba. uNkulunkulu wethu onamandla nalifa lakho. Sinikela kuwe Nkosi ekuseni. Lungisa Nkosi inhliziyo zethu. Sisondeze eduze nawe ngemihla. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele ekuseni. Sicela Nkosi nomkhosi wakho ngeligama likaJesu. Siyabonga Matthew chapter number 9. Verse number 20. Yebo Nkosi izabuye. Verse number 20. Matthew chapter 9 verse 20. Bekukhona umfati lotsite labenesifo sebopha sesimgulise iminyaka lem-12. Wenta ngemva kwaJesu wathinza umphetho wengubo yakhe. Siyabonga baba.
indzaba leyatiwa kubazalwane le bashumayele iBhayibheli bashumayele ngayo kakhulu wakhulunywa kinto letiningi ngayo. Haleluya. Uneselo leseniwa ngumfati Bhayibheli stomfati bekagula for 12 years anesifo sokufa. Lo bekanele inkinga beyinalo mfati, lo bekahlupheka bekulo mfati, ubuhlungu bebuviwa ngulo mfati. Nangabe bese kufike to a point whereby bese kunephona ngoba ingadi yanuka beviwa ngulo mfati. Bantu lapho bakhuluma kabuhlungu ngesimo salo mfati, emagama labuhlungu labe bekafikela kulo mfati. Haleluya. Ngicabanga ukuthi bekayi-topic of the city ngoba neBhayibheli mfundisi wona alisithele igama lakhe livele lithi a woman with an issue of the blood. Amanye amagama simo salomake sa-escalator to a point whereby bantu baze bangasamrecognize nangegama lakhe. Kungenteka ukuthi na physically besashintshile mfundisi, labamgcina asidudla kungenteka besoluza iweight kakhulu. Kungenteka ukuthi even nekhuluma kwakhe bese kushintshile, simo sakhe semtimba kungenteka bese sishintshile. That is why people bahluleka kumrecognize ukuthi senguye ngwenya lo, baze bamathi ngesimo sakhe bathi ngomfati wemoto. And uma sofike kuleso sigaba leso bazalwane ujikelwe nabantu lotalwa nabo. Ujikelwe nabantu lobocabanga ukuthi batoma nawe mabenzi manje bebe nawe ematimeni. But uma sofike kulesimo leso ujikelwe nabantu lobocabanga ukuthi laba bangangimela. But ngoba timo setikushayile usala wedwana, usale negama. Labanye bethu basele nemagama ukuthi ngilomfelo wakhe lo wafelwa indoda. Labanye basele nemagama ukuthi ngilo wahanjelwa indoda. Labanye basele nemagama ukuthi ngilomfati lo phuma ukuthola abantwana bethu. Isimo siyakwenda usale negama nawe lungekho proud ngayo. Ay ngoba lo mfati bekanganalo igama bazalwane, akwenteki umuntu abelekwa ngabi negama, but lo bekanalo igama simo lakithola akuso samendama wavile wangabonakala wakhula lesimo kunaye, simo sakukula yena, simo sashintsha yena, simo samenda wabangoku lasesimeni sakho. Laba nesibindi sehleka bayakhona kuhleka uma lomunye umuntu asesimeni. Asihlekani bazalwane uma lomunye umuntu asesimeni. Ingakho iBhayibheli lithi ungathokozi ngami sitha sami ngoba namhla ngwile but ikusasa ngizovuka. Haleluya. Kunetimo bazalwane lesithola sikuto, hayi ngoba by choice, but because leso sikhathi leso utholakala ukuleso simo. But abantu abaphumelelayo bazalwane bantu labathembeka nasekimeni, bantu labema nasekimeni. Amen. Is it Bible? Wafika kumfati wathi enough is enough. Labe kahleli nabo ngiyacabanga ukuthi wasukuma nje nasemihleni, bacabanga ukuthi uyowenza whatever la yendawo, kanti sewuvile ukuthi kuna Jesu lokhona lokucula dini.
sowuvile ukuthi kuna Jesu loshintsha impilo zabantu, sowuvile ukuthi kuna Jesu losenzaweni labangaboni bayabona, labangakhulumi bayakhuluma, letimbunguthe liyabona emehlweni. Weva ukuthi kunendvodza yaseBethlehem lefikile yinto umehluko. Wakhohlwa ngesimo sakhe, wakhohlwa ukuthi ubitwa ngokuthi mfati wenkinga yenkathi. Lithi iBhayibheli, weda ngemuva kwaJesu wathinta umphetho wengubo yakhe. Ngicela kuyidemonstate bazalwane. Unenkinga, uhleli nebangani bakhe, nezihlobo zakhe, nama-colleagues akhe, le ahleli nabo for 12 years. Abazange bakhona kumsida. Labanye kulokuthi bakhona kumsida bebamhleka. Labanye kulokuthi bakhona kumsida bebakhuluma kabi ngemuva kwakhe. Ahleli nabo bonke. So ngicela lapha. Wangazuthi wafika enhlitweni yalomfati wathi for 12 years ngihleli nabo mamsimama, ngihleli nabo nzimanzi, ngihleli nabo gogo lapha, abangisitanga ngalutho, akukho lekutholile. The only thing they don't see, amiyela kuna Jesu khona. Step number 1 wasukuma. Number 2 waya la kuna Jesu khona. Waya la kuna Jesu khona. Siyayibona i-act yakhe yokuthinta umphetho, but the main thing la yena wasukuma, wathatha isinyathelo, waya la Jesu bekakhona. Kwamasithi kwaba nesambulo kuye ukuthi kuhlala nalabantu laba for 12 years ngihleli nabo, angisitakalanga ngalutho. Instead ukuthi ngisitakale, ngithole amava kumceze amandla, ngithole amava ukuthi ngeke ngize ngiphumelele, ngithole amava ukuthi indzaba yami ngeke isalunga, ngithole amava ukuthi vele yinto yanamdenini angeke ngize ngiphumelele. The only thing that I need to do now, let me go where Jesus is. Nokuthinta lomphetho bazalwane wamane wakuthinta lomphetho. But into leyamsika kusuka ku-comfort zone, kusuka kubangani bakhe, kusuka esifaneni, kusuka kubantu waya la Jesu akhona. Into kuyendeka la Jesu akhona. Your miracles are where Jesus is. Uma ufika la kuna Jesu khona, into kuyakhuphuka. Nawufika la kuna Jesu khona, into keminyaka kuyakhuphuka. Thank you, Jesus. Weka ngemuva kwaJesu Amen. wathinta umphetho wengubo. Kunemfati waseshunemi, mfati waseshunemi bazalwane. Fundisa iBhayibheli lithi mfati lo Yes. bekanako konke, Yes. lona kunemali, ibhoza imali, nako konke, but bekanganamntwana. uNkulunkulu uyanika nolathi ngakho. But the problem, so uyafana mfana. Mntwana. Yes. Kule journey yokukholwa bazalwane,
wonke umuntu unejini yakhe. Wonke umuntu unemcansa wakhe ekufuneka awukhuphuke. Ngingalekha mina kulokunye wena ungalekhi kuko, but unejini yakho nami nginejini yami. Lithi iBhayibheli bazalwane, lo mfati lo wathi umfana safile. Kunekusangana lobantu lo mfati. Umfana sofile. Babomntwana ungaphandle. Wangamtshela babomntwana. Isho njalo bazalwane lithi. Njalo. Isazama umtshela babomntwana umntwana shonile. Lithi wahamba. Wathatha sinyathelo. Wathi lolo mnike umntwana. Uyele kufuneka ade ukuthi umntwana ufile. Mina ngizange ngathi ngifuna umntwana. Gehazi bayafika lapha mfundisi, bayabuta ukuthi uthi all is well. Yes. Umntwana ufile. But it's konke kuhamba kahle. Yenzalo wa understand ukuthi manje na Gehazi bekangekho. Yes. Nasayina lamadili. Gehazi was not part of the deal. But umuntu lo bekanike kakhona lapha umuntu kaNkulunkulu. Yes, Lord. Nakafika kumuntu kaNkulunkulu ube kudala lwakhe kuye. Uyabheka. Amen. Ungakafiki esinyathelweni sekukhathala isimo lobuso angeke ukhululeke. Labafana lesicelebrate namuhla bazalwane. Bathatha sinyathelo. Bathi sifuna kubona iSouth Africa ikhululekile. Hallelujah. Amen. Bahamba nangabe bebabopha abantu kubabopha abantu. Nangabe bebavunula imikumo bavunula imikumo. Kodwa igoli yabo beyiwani. Bekufuna kubona iSouth Africa ikhululekile. Hallelujah. Namuhla siyahlabelela sithi the Holy Spirit must come down in Africa. Nanoma kwendeka lokwendekako eSouth Africa bazalwane. But kunebantu labaluza impilo zabo ukuze khululeke labanye bantu. Hallelujah. Namuhla bazalwane sithi mfati vuka. Go back to your position. Amen. Yebo ushayile endleleni siyaphuma. Bekuthe bendlela ukushayile. But into leto sita namuhla ukuthi take your step. Suka ku comfort zone. Sukuma uye la kunesicazululo senki alibazalwane. Angathi labafati labantu babone kahle abafunanga kupheleketelwa. Abafunanga mamsima ngokuthi ahambe naye. Sizobe akafunanga kukhashwa. But lo mfati we-issue of blood wafika kuye wathi sekwanele. Kwamazosafuna ngiyafa. Bazalwane waphula ama-protocol. But isiBhayibheli Jesu bekahlale ahambe bafundi 24/7. But lo mfati nasafuna into yakhe engosini ubreak ama-protocol amile. Lithi iBhayibheli wakhona kufika kuJesu bafundi bakhona. Kuthi bafundi bebakuphi kwenikeni umfati nasafuna into yakhe uyayiwela. Aze ayithole. But amaswonyo akusilula phela nalokuba akushele njengabanana awufiki lula la Jesu akhona awufiki lula
and nale timo athi kushayela intanda ukuthi fika Nzuza fika la Jesu akhona. Le timo akufuni ukuthi ufike la Jesu akhona. Timo tifuna ukubona ufadalele unapapasi. Lesikhathi ufadalele unapapasi kuphela nathi sikhamba siyokulilela. Lesikhathi timo tijabula. Bathi lona bazalwane lesidlo mose wathatha sinyathelo. Amen. Bathi sebuya la Jesu akhona. Yebo osingivuma lo halo kize ngite tuhambo lwami lapho sosulwa izinye besi kuye Tata isiphambano namusu Jesu etikimi utwalisane fika la Jesu akhona. Iya la Jesu akhona. Amen. Emabandleni bazalwane ngalunga bomake yonke into ilungile. Haleluya. Fika la Jesu akhona. uNkulunkulu ubeke bazalwane wakugcizelela ukuthi bantu besifazane they are broken. That is why balimatana bona bodwana. And hayi ngoba balimatana ngoba bafuna ulimatane. It's because into lefahlekile ine tendency yokukhipha into letihlabanako. But the only way to survive that, fika la Jesu akhona. Amen. Thanks the Lord. Santi kulo bazalwane. Uthi lohlabelako yahlolisisa imicabango yethu. Bese ngobani usisithatha ukubhala. Lingila uNkulunkulu nakhuluma ngowesifazane bazalwane. Isikwani khuluma ngamakoti welungu. Lokhu kuthi badlala uNkulunkulu, it is not about bomake per se. This is about the church of the Lord. Imele badlala uNkulunkulu. Bazalwane wabita lokufati ukuthi akusiki nakuhleli khona nalabantu ekuhleli nabo abakusiki and kusuka kule ndzawo lenkuyo ngiye kulenye indzawo ngeke kuside ngoba nyawufika khona sokunuka ngegadi. Labantu batakubona ngikhamuka bathi nangifikile kodwa nasebahleti nami phuma lami into abatshela ngami kangcono. Angiye la kawuphela khona, angiye la igama lami litawubuyiswa khona. And Jesu yena
ngathi akasaza ngakhalela ukuthi aliye phambi kwaJesu. Wathi nethi ngaba la khona. Ngaba la khona Jesu. Ngiyathi ndzaba yamtawuphela. Bandla kaNkulunkulu. Lona loyo bazalwane. Uyandadi la kumele khona. Uyathi ukuthi uselephi konakephi. Lisithi uNkulunkulu nakakhuluma mama ngalo mfati wa-understand lo waseshune ukuthi uliphiwe mali lento leseyifele. Waqonza kulo lakamnikile. Bazalwane. Wangathina ngisho nemyeni wakhe. Waqonza emfini waNkulunkulu. Silimele bazalwane asipholi. Sizathu siya ebantwini labo bangekho nasinike intolelo. Abantu kusiphatheni, abantu kusiniloneni. Bacabanga ukuthi ufuna sinilonive, bacabanga ukuthi kunenje kunemvo lesinilwe yona lefile. Lesikhala ngeke sivalwe abantu bazalwane. Siyovala ukuthi kube nakuna Jesu khona. Siyovala ukuthi kube nakunemuntu waNkulunkulu khona bazalwane. Shilo ukuthi this is not about bomake per se, this is about the church. This is about the church bazalwane. UNkulunkulu ufuna abantu abantu basebenzisa uthanga batholi ngoba abantu balimele. Iglasi lephukile bazalwane njengoba isho inceke kaNkulunkulu uma ungayithatha ufake emanti leka right noma ku still water lesitheke wanatha ngayo chances are uyonatha nama particles ale bottle babona. Siyabona ngawo sewushuma ukuthi khona lo mnathile kukhona lesekulimatako. Ena yafana ibonakala nayihleli lapha ekhabethini ibonakala bangathi yafana nawo onke. Uzubona nasewuthele emanti. Ene ingodi ngoba ungawathela unala manje. Usiyabasha ne-tendency yokuthi asipilele yonke lendlela kugcwele yonke indzawo. Lamanti lekayipila agcina akukhona ngoba asedazini lephukile. Bese siye kuNkulunkulu bazalwane namuhla. Sithi help me Lord. Nkosi sengida kuwe. Ubona ukuthi uNkulunkulu lokhona khona bazalwane uyile bafina ukasidakala. Uyaye uve ngasinawe ebantwini kuba ngcono mara usidakala futhi sibuye lesimo. Iyala kuna Jesu khona. Iyala kuna Jesu khona. Iyala kuna Jesu khona. Kutawugcina la no 12 years angeke kuya 13 years. Kutawugcina lo 12 years ngoba ngalomnyaka wa-12 uyela kuna uNkulunkulu khona. Bazalwane. Akoti udlula akoti lemudlu. Let us pray bazalwane. We'll be praying bazalwane lona loyo ngiyacela bazalwane. This is about you. Nankulunkulu wakho. This is about you nalelo kufile la kuwe. We will be praying bazalwane. If you feel like coming into the altar buya. Uma uva ngathi ukade na khona uburathi. Na uva ngathi makhala khalela lento lefile. Uthi boss ngiyacela. Uthi nakabhala uNkulunkulu lithi sibuba bazalwane esandleni sempupi. Uthi Jeremiya wathi nakafika bazalwane wathola ukuthi lo mpuphu uma likrega akalaki. That's our God bazalwane. Akalaki kodwa uphinza khalele phasi ekelokunye. Unize thina uNkulunkulu bazalwane ukuthi siye kuye siye ebukhoneni bakhe. Ngiyacela bazalwane sithandaze. Uma ngabe bakhona nabathi Nkosi uyamathi bengithi beyichozane nami bavule inhliziyo zabo bazalwane. If you come uAlta uthathe inhliziyo levulekile inhliziyo levumako kuthi Nkosi himi ngelaphe uNkulunkulu ngelaphe leli bazalwane bazabonakala bahle kathi kune-crack ngekhathi. Labanye siqhubekile saqhubeka endleleni sibe sine-crack bazalwane ezaba igodi labanye njengoba isho icele yaNkulunkulu bazalwane. Ngiyacela bazalwane sisozele uNkulunkulu aselaphe kwangathi besingahlabele naye asithi senginikela lokho kwami kuwe. Senginikela kuhluleka
kwami kuwe. Seninikela kulibala kwami kuwe. Ninikela amanxeba ami kuwe. Ninikela iphunga lami kuwe. Labanye basafunda ti-associate nathi ngenxa yalephunga bazalwane. Nathi sigibele sahlele eceleni ngenxa yokuthi siyazi ukuthi liphunga lemnikati mnikazi bazalwane kuqala. Uyiva lapho ukuthi khona lento asihambi kahle before abantu bakutshela ukuthi khona lento asihambi kahle. Ngicela siqabule seninikela bonke kwami kuwe sibe sisiyathandana.